Pozdrav svima od ITRS tutoriala, ovo je naš treći HTML tutorial i danas učimo o linkovima. Vjerovatno svi znate šta je to link. Zapravo to je koncept na kome se zasniva internet, dakle da imate neku stranicu, da na njoj imate link koji će vas odvesti do neke druge stranice. I sami znate kad pretražujete u Google, napišete neki tekst, on vam izbaci listu linkova i onda vi birate koji ćete, kada kliknete, odite na neku drugu stranicu. Sad, to isto mi želimo da pokažemo kako se pravi na jednostavnom HTML dokumentu. Prije svega imamo minimalan sadržaj HTML stranici i ovo ćemo sačuvati na desktopu gdje ćemo kreirati novi folder koji ćemo nazvati website. I u taj folder ćemo sačuvati ovu stranicu kao index.html. Sačuvamo i dakle sada na desktopu imamo naš folder koji se zove website. Kako izgleda sintaksa linka, to jest koji je tag za link? Malo čudno, ali tag za link je slovo A. Dakle, otvorimo i zatvorimo znake i stavimo A. Isti ovaj link zatvorimo. Dakle, sada smo kreirali link, to jest naveli smo kako izgledaju tagovi za link. Između tagova ćemo napisati neki tekst. Ovo je link. Sada se vjerovatno neko može pitati, sada smo napravili link, ali ako kliknem na to, gdje će mene taj link odvesti? Sačuvajmo ovo i otvorimo u browseru. Dakle, idemo na desktop, naš website i index. Dakle, imamo link, ali ovaj link zapravo nigdje ne vodi. Kada kliknemo, ništa se neće desiti. Dakle, vraćamo se u editor i ovdje ćemo dodati nešto što se zove atribut. Dakle, to je neka dodatna informacija koja pomaže rad taga. Ovaj link koji ćemo dodati je zapravo će reći tagu koje je odredište linka. A naziv atributa je href ili hyperlink reference. Dakle, napišemo href jednako i znaci navoda. Inače, svaki atribut i ovaj za href, a i kasnije za CSS style imaju oblik, dakle naziv jednako je i znaci navoda. Ovdje ćemo sada unijeti adresu nekog web sajta. Ajde da uzmemo Google za primjer. Dakle, pišemo http://google.com. Sačuvamo i idemo na našu web stranicu i kada refreshujemo, dakle vidimo da sada kada prijeđemo preko tog teksta, kursor promijeni svoj izgled. Kada kliknemo na link, ona nas odvede na Google. Dakle, sada smo kreirali jedan osnovni link. Da ponovimo kako to izgleda i to jest kako se kreira link. Imamo prvo osnovne tagove, malo čudno, ali to je slovo A. Otvorimo i zatvorimo. Između tih tagova stavimo naš tekst, to jest ono što će pisati kada kliknemo. Između tih tagova stavimo tekst i dodamo jedan dodatni atribut koji se zove hyperlink reference, dakle dodamo odredište našeg linka. To je ovaj ovdje. I kada refreshujemo, dakle dobijemo naš link koji radi, koji nas vodi na tu stranicu. Sada, šta ako mi želimo da unutar našeg web sajta napravimo više stranica i da ih uvežemo? Uzet ćemo i kopirati cijeli ovaj sadržaj i u novi fajl ćemo samo nalijepiti. Dakle, to i ovaj drugu stranicu sačuvamo isto u isti, bitno je da se sačuva u isti folder, sačuvamo kao stranica 2.html. Dakle, imamo sada stranicu 2 i ovdje ćemo samo dodati nešto da znamo kada dođemo na tu stranicu. Ovdje ćemo sada da dodamo jedan h1 kroz naslov i napisati naslov. Sačuvamo. Sada u index.html od naše početne stranice
u href atribut sada pišemo naš fajl, to jest pišemo druga, to jest pišemo stranica 2.html. Sada kada odemo na pretraživač i refreshujemo, link nas vodi na našu stranicu, to je stranicu koju smo mi kreirali. Dakle, to je osnovni koncept linkova. Imamo link koji će nas odvesti na neku drugu stranicu. Zašto je bitno da oba fajla budu u istom folderu? Ako fajlovi nisu u istom folderu, a kada se pravi website uvijek jesu, ili trebaju da budu, onda je potrebno ispred dodati još, cijelu putanju do toga fajla. Ovako je dosta lakše jer ne moramo pisati cijelu putanju C, users i ostalo, nego samo napišemo stranica 2.html ili naziv vašeg fajla. To je što sam htio da kažem za linkove. Linkovi ne moraju biti samo tekst, kasnije ćemo vidjeti da link može da bude i slika, i neka forma i ostale stvari. Ako vam se svidio naš tutorial, lajkujte nas na Facebooku, pratite na Twitteru, subscribeujte obavezno i vidimo se u sljedećem tutorialu. Pozdrav, dajte rest tutoriala.